atravesei unha nube brillante, atravesei. O meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán, e o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopo no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos. Nada, nada, estou disposto a todo, a calquera cousa que veña. Nada, nada, o río cruzarei moi veloz e os peixes asustarei. Nada, nada, estou disposto a todo, a meterme na boca do lobo, aínda que me devore. Nada, nada, hoxe tamén manterei a miña cara sonrinte, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Se as cousas andan mal, se nada che vai ben, nunca debes desesperar. Pensa que hai que seguir día e outro máis, loitando para sobrevivir. A vida é moi cruel, facémonos sufrir, moitas veces sen querer. Aquel triste amencer xa nunca volverá, e os teus soños poderás cumprir. Non teñas medo, non estás só, aquí estou eu para loitar xunto a ti. Non pares nunca de sorrir, siga así, xuntos chegamos ata aquí. Sigue loitando e sairemos adiante. Non pares nunca, non pares, non pares nunca de sorrir. Siga así, xuntos sabémolo conseguir. Estaba só, pero agora xa estou eu aquí, este mundo que non para de cambiar. Nosa nai é unha, a luz das estrelas. Non precisa escudos, nen cor nas bandeiras. Nosa nai é forte, ten ferro, ten pedra. Ten un maio lume que de noite a quenta. Nosa nai morreu, mas como esquecela? Ela deu a vida para que eu nascera. Nosa nai amada, nosa nai eterna, nosa nai soñada, nosa nai allea. Aonde vas, bella, coa tua pele enxoita? Teus fillos deixaron a fouce e a luita, espiñas e dor, cobre-te o peito, castrada a memoria, engolada e dor. Tarteria e piñota fixeron fronteira, por iso no espello ollaste estrangeira. A tua lingua bofada, a boca calada, os teus fillos mortos, a tua boca enraizada. Nosa nai é unha, a luz das estrelas. Non precisa escudos, en cor nas bandeiras. Nosa nai é forte, ten ferro, ten pedra.
Moi boas a todos. Eu son Mos. E hoxe imos xogar Isco, Anaco, sempre que o OBS nos deixe, a Bulón. A ver se o OBS desta vez nos deixa, porque onte non lle sei unhas pelotillas e tivemos que pechar o directo antes de tempo. A ver se me lembro agora como se xogaba isto. Vale. What on earth are these guys? There's something about them different from the foes earlier. Vale. O sea, este xente malosa, ¿no? Fora. Outstanding. Let's keep pushing them while we have the advantage. E quedaba este de aquí abaixo. Fora. Ui. Así da gusto. Vale, a ver, vamos a recoller cousiñas. Tiritirín. Máscara de bruxo. Maravilla. Pero... Vale, si entendo que é o mesmo camiño que teño que ir por un lado que para outro. Por aquí, por aquí. Sí. Hostia. Ah, que... Quedéme mirando para él en plan de... Este debe ser el colega. Eu vou recollendo as merdas que van liberando estes. Pues, así como o chosco que non facía nada. Este sí, joder, este sí. Ui. Vale, esa tiño chea, a merda esa... Interesante, interesante. Vale, por aquí hai unha bandeiriña destas. Fora. Nudo decorativo. Ah, debe ser aí arriba. Eu por aquí non podo... No, me dá a min que non podo subir por aquí. A ver, estou facendo todo este camiño pensando que é o camiño incorrecto. Non me gustaría pensar que vou ben. Vale, por aquí non podo ir. Me cago en Diola. Pero...
Joder, que no me salía en verdad esta. Vale. ¿Es esta? ¿Cuántas? A ver, subimos de nivel. Vamos a subir de vida. Ahí. Vale, por ahí. Por donde estaba pasando antes. Vale. Ah, que ao final non mellorei... Ao final non mellorei a... A armadura. Ahí. Ahí. Por aquí non podo pasar, efectivamente. Uy, tío, es malo. Vale, o sea, se encargan ellos. Vale, máscara de bruxo. Tiki, 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 tiki. Vale, intúo. Casi cayó. Intúo co camiño sí que é por aquí, así que vamos a ir para baixo. Boas, Farón, que tal? Isto é un atallo, non? Maravilla. Vale. Vamos a ir para baixo para explorar. Hostias. Ah, está ahí. Aquí, chimpancé. Venga aí a Pili 75. Pili 75 sempre nos nosos corazóns. Ah, e aquí abaixo simplemente era para isto. Bueno, pois vale. Pois ok. Por aquí non hai nada máis. Hostias. Por aquí foi por onde fun antes. É dicir, por aquí. Aquí onde me emboscaron antes. Estos. Ok. Vale. Fora. Esto tengo motion blur activado o algo así. É unha boa pregunta porque isto está tan feito para consolas que nin sequera ten as opcións básicas de ordenador. Isto podo meterlle así un... Vaya. Vaya. Vale. Continuamos.
Por aquí que hay. Hey, look up there. How did those rocks get piled up like that? Oh. Tiquiti. Non estaba nessa. Tiquiti. Titiritiri. Tititiri. Tititiri. Vale. Changing for the Sea. Pois tamén vingado. ¡Oye! Vale, ten pinta de que agora sí que estou indo polo camiño bo. O mellor ben me moi arriba, O mellor ben me moi arriba. Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos. Vamos, átomos. Vale. Ahí arriba está o fulano ese. Joder, non estou facendo un parribén. Tiki 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 tiki. Me creo que pueden eles, Por aí xa fun. Hostia. Non sei se é por aí ou é por aquí. 19. No, eu penso que aquí todavía non é. A mí dame non sei que o mellor todavía non estamos preparados para loitar contra este, Dame a min no... Guanyu, Sanfei, falta Liu Bei. Esa non sei se me estás troleando. Que tal, Puskis? Vale, pois pasamos destes. E vamos directamente polo outro camiño. Porque dame a min xa está. Dame a min, como dicía, que todavía non podo reventalo.
Que estás jugando tamén, pois que es. Vale, por aí de momento no. Así que vamos por aquí. Que ainda que tamén son de nivel alto, son un chisco máis baixos. Joder. Vale. Aquí hai un fulano tocho. E aquí está o cabrón este de aquí. Y olla. Y olla. Y olla. Y olla. ¡Hostias! Que pouco durei, ¿no? Joder, y mira que en principio... Bueno, sabe pasar de estos, porque total... Non sei quen é Liu Bei. Había outro fulano que foi o que salvei que estaba medio pocho. Mellor ese, o Liu Bei ese. Foi carrapaza, non sei onde levou. E se me vai por aí a explorar. Eu fun. Vale. Vale. A ti. A ti. Me cago en Diola. Pode ser que aquí me carrilearan eles un pouco, non o vou negar. Ah, que podo chegar. Joder, pensei que estaba nunha ponte ou algo así. Oyo. Ui. Vale, xa vos encargades vos, ¿no? Fora. Non sei permiso, Sukan e pois... Nin idea, tío. É o irmán de Sanfei. Que foi o que salvei eu. Ah, espera. Teño aquí... documentos... Directorio de personaxes. Esta foi a rapaza que salvei. Este foi o que morreu. Este é o malo. Este é o cabaleiro que me dixo tirado. Este non me soa. Este non me soa. Este é o que acabou comigo. Este debe ser malo. Este é malo. Este é o que levo, non? San Liang e San Fei. Estes dos son os que levo, San Liang e San Fei. E outro fulano que... Ah, outro fulano que case morre, pois mellor era este, sí. Levo a Guan Yu. Quen carallo Guan Yu? Ah, levo a este. Levo a este. Ah, pois sí. Levo a Guan Yu e a San Fei. Joder, macho. Seu cos nomes occidentais. Xa son un puto caso. Cos chineses, como entenderás. Pero... Espera.
Por que eu vin para aquí abaixo só para explorar. Pensei que o camiño realmente era por arriba. Tanto custar nos videoxogos poñer un... Este o camiño bo, este o camiño malo. Ves? Xa me estaba saltando isto. Non sei se... O mellor estou eu medio canso ou é que realmente ten... o motion blur activado, pero... medio como me marea, oxe. Dicir, o mellor tamén pode ser que non vaya do todo fino o xogo e tal, pero joder. Vamos para arriba. Uy, fallé. Venga, ataca de nuevo. Vale. Tiki. ¿Y por aquí no van a subir gente a atacarme? No, a desbocar. Vale. Vamos a subir un nivel. Vamos a subir ahí. Pipiripirim, pim pim pirim, pim pim pirim. Ah, y ahí es donde estaba el tiro, ¿no? Dame que sí. Muerto en gambete por Changui. ¿Qué carajo un Changui? Un Sietsu, un demo que no representa ninguna meza por humanos. A ver. Inventarios. Who would have thought there were friendly, and dare I even say, cute demons out there? However, I will not allow my... Selo oficial. Carajo, un selo oficial. Siempre me va a dar selos oficiales. Objetos nuevos. Ah, resistencia a pedra. Ok. Vale, a ver. Que me perdo no me atopo. Imagino que hizo yo Chun-Li eso. Me cago en diola. Acá hay dos. A ver, eu con un podo. Xa con dous. Xa con dous, a cousa se complica un pouco, Claro, e agora alguén atopar a miña bandeira. E dirá, puto manco. E outro onde saiu? De aquí?
Joder. Non podo baixar directamente por aquí? Bueno, poder podo, pero... Ui, non quería facer iso. Todo bien que lo con Sanfei intensificouse nivel 3. Ok. Vos, non deberías morrer. Non debería, non? Aí están os dous os fíos de puta. Veña. Aí está. Ves? Pusquis dime que non debería morrer e non morro. Se me avisades destas cousas, cando non debes morrer, pois xa está. Ui. Que carallo isto? Vale. Antes de continuar por aí, quero mirarse por arriba que dou algo. Pero agora teño isto que podo usar. Vale, e xa teño un chisco máis de... Xa teño máis de fragancia desa. Agora vou avisar a Diego que mañá debe gañar. Joder, pues fulano este, ¿no? Pero sí, mañana tenemos que ganar porque la racha que le vamos, eso estamos a 3 puntos. Non sei como quedou agora o Cádiz. Este ano podes baixar con 40. Eu penso que vai ser con máis. Porque o Depor baixou con 43. E a estas alturas que estaban en descenso tiñan menos puntos dos que teñen agora. Pero eu penso que vai ser máis caro de 43. Un 1 minuto 80 se está con un home menos. Bueno, un empate menos, ben. Claro, agora teño que reventar de novo os putos tigres. Fallei.
Ahí está, joder. Puño partido, tiro un penalti o Cádiz usan, joder. Puto Aferes, busques, tío. Espera, e agora estes mancos que teño que ir a buscalos a fogueira ou que? Ou morreron xa para sempre? Literal, tiro na mis puños o partido. Claro, carallo que agora volven a estar os tigres. Vou morrer. Parece que aquí abaixo está fe non o Cádiz. Eu tamén. Se poden baixar os dous mellor. Merda. Espera. Merda. Vale. O Cádiz, dende que foi a temporada do doble ascenso de Toni Moral, como que me quedou aí a cousa. Vale, continuamos. Vale. Fuera. Aquí fue donde me mataron antes, ¿no? Sí, aquí fue donde me morían antes, sí. Veña, ataca. Fora. Vale, en principio debe ser por ahí. Me cago en viola. ¿Qué fue?
Rebucache este. The enemy has made it this far. Someone inform the General of Earth at once! Por certo, xa podíamos tomar un día unhas cañas por ali polos alrededores do estadio, Ese é un acuso do partido, pero estaba equivocado. Do caldo de mañá ou de agora? Eu vou estar de previa dende cedo. Hostias. Pero que carallo lle pasa a esta xente cos tigres? Ahí está. Come se vas para lá. Hostias. Eu irei, imagino que irei para Vigo sobre as 4 ou así. Ahí está. Cabrón fallou. Aí está. Non sei se sairá no xogo, pero se están os Nanman, aí sí que vas ver tigres. Non sei que carallo son os Nanman, meu. Nanman. Por aquí debe haber un monse ou algo así. Estou escoitando rezar. ¡Oli! Uf. Que pouco direi... Estou perdido, agora mesmo estou perdidísimo, non sei por onde teño que ir. Estou perdidiño de todo. Porque... Isto entendo... Isto entendo que é o camiño, o sea, aparte como vais non podo subir. Así que... Este de aquí... Debe ser como un desvío, ¿no? Vale, ahí está un mago que me estaba antes disparando. Vale. Iso, Mira o Sanfei este, como confiaba en él. Vale.
Por aquí, si no me trabuco, fui por donde entré, ¿no? Sí. Vale, sí, por aquí no había nada más. Vale. 10 minutos de engadido, pero que hostia pasó no partido. Ah, polo varo, mellor e todo iso. Isto que é unha talla agora. Mira onde estamos. Voume curar. Voume curar. Que me vou curar. Aí. Cabrón. Ya pensé que caera. O sea, que se marcara un xefe de Dark Souls e morrer al só. Iso, Tampouco se alporizaron moito a xente. Bueno. Baixar? E aquí onde me levan? Non sei, é o único que quero. Non caen aí porque Deus non quiso. E a ver se algún comeza... cimitarra. Se algún comeza xa a pinchar. Porque senón... Se os dabais non comezan a fallar. E joder, mira, mañá xogamos contra o Rayo, que está agora mesmo en posición europea. E nos leva 7 puntos. Lord General of Earth! The enemy is almost upon us. Please, my lord, order a retreat. Do not falter, for our mission is clear. To bring the world under the yellow heaven. Como odiaba as das campás no Bloodborne. Shall know true regret for their folly. Just try to evade my sorcery, if you can.
cabrón. Este vai ter unha segunda forma que vou flipar, vamos. Este non é o boss dos perturbados amarelos. Agora cambiei de arma. En serio. Maravilla. Estaba por aquí, creo. Ah, non, por aquí abaixo. Estaba por aquí. Aquí abaixo estaba, non? Aquí está. A ver, mellorar. Vale. 166. E outro canto tiña. Este era, non? Pero por que non me marca como... Vale. Vamos a ver agora. A armadura. 25, 40, pero sube bastante de peso. Aquí. Subo bastante de peso. Esto non está mal. Subo un chisquiño só. Vale, con esto se subiría demasiado. Subiría demasiado. Vale, con esto debería chegar ben. E que se sabe poño por riba do 60%, esa cousa vai pesar demasiado. Estaría ben que algo me quitara peso, realmente. A ver. Vamos a usar todos estes. Agora cantos teño? 6600. Cantos preciso para subir nivel? 7800. Vale. Esto me da...
Me falta 1200. É dicir, 4 teño que usar. Puro matemático que son. Vale, así vais un chisquiño a proporción. Vale. Veña, vamos. Tiki, 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 tiki. Puerta que estaba por aquí, ¿no? Sí. Ah, mira. Recibo recompensas. Que me deis en paz. Vale. Minuto 101. ¿Qué? A que me poña a ver o partido aquí e reventamos a cal. Penalti a prol de Xetafe. Era penalti? The enemy is attempting to rally. Brace yourself. Sal ahí. Vai, vai. Non teño nada de vida. Joder. É que porque lle queda a él vai me dar unha rabia perder. Adiós, se me matou. Joder, que pouco lle quedaba.
Hay que marcarlo. Ah, malo será, joder. Bueno, de Xetafe xa fallou un penalti. No partido contra o Rayo, penso que foi. Gol de final. Bueno, un empate, penso que para non ser o mellor. Hostias, que tiña merda esta e non me acordei da besta divina. E volven fallar, joder, non lle deu unha. Xa estou sen vidas. Joder. I look forward to toasting our victory. Vamos de novo. Tengo un pouco a cabeza. Xa gastei un e ainda non fixen nada. A ver. Esa me quedé de nuevo sin nada.
Hostia, que no morrí. ¿Dónde está? Ah, aquí. Que carrilen, que carrilen. Elder brother, we'll see it done. Bring prosperity for all. Y sí. Yo creo que me marcó Gulón para Play. Ha! He can blather away in the afterlife now. Brother, you know what to do. Come on, let's get it done. Dragon of Heaven, bear witness to our unshakable bond and unbreakable will. ¿Que vas a chamar agora en long ou que? Corrupt officials, eh? That's good. I will do justice to them for what the law has not done. My dutiful blade has slain thousands of scoundrels. Eu non creo que xogue. And yet there's no Tú end prefieres to it. ver como me reventan a It's mí, as ¿no? if this war only claims the decent men, leaving nothing but scum. As true warriors, we are honor-bound to defend the innocent. I'll prove I'm no mere brawler. I want to see people smiling again, and I'll do what it takes so they can. With chivalry in our hearts, let our strength match that of the Qinlong itself. King Long. Agora teño outra besta, ¿no? What a feeling! We've not done that since back at the peach orchard. Indeed. My soul has not been stirred like that Ah, for some mira, aí está o time. irmán. Agora as horas chegas, Brother, you are unharmed. The Yellow Turban soldiers. Ve, esto que decías, tío. Take the path behind the altar and go to Guansong. Pero se non xogas os... Estes xogos que miraches unha guía ou que miras a outros streamers. Estás me poniendo os cornos con outra xente? E iso, We pois will que... follow and no doubt meet again. Assuming you don't get yourselves killed! Pero de rango 1, 2... Digamos que sei moito dese período de China. Mentiroso. Tiño bandeira de atrás. O sea, bandeira non a bufanda, media zapateada. Está cayendo. Pero non sei se agora... Ai, vai vir a unha cinemática, pero eu que vou coller. Me encantou isto me vence. E aquí non teño ningún save. Ibuprofeno, no, save, poder popular. Our 10,000 men are pitted against 20,000. Have you a plan, Cao, cao. Commandant Chow? Part of our forces will serve as bait and distract the Ai, enemy. cao, cao. Utilizing the diversion, a separate force will target Zhangjiao.
Not bad. But Cao, how cao. will we split their forces? Venga, Zhou fiera, Zhao sí. is no fool. Ay. If he remains Cao, cao. guarded, Consigo dormir con la cao. A secret route we discovered earlier. It's likely our best option. excellent. What a wondrous turn of events. And I shall ¿Este take es this algo one conocido with me. antes o qué? As you please. A tiger with prey in its sights won't be diverted after all. Come fight alongside me. And you might make a name for yourself. La rapaz esta porque me sigue ahora a todas partes. Sun Yang. Ay. A ver. Hola, puchiño. Ibuprofeno. Dile que te fagas amigo de Sun Seu Sun Quan. Son nombres muy raros. No se podían llamar Alfredo. Alfredo, Federico. We can get to the secret path from the cliff over there. Please follow me. I hadn't considered that possibility. How did you find that out? Muros invisibles. Tracing the flow led me to what I believe to be the source. Por aquí abajo no hay nada que collar. Base. Pues no. A distorted flow of chi, you say? That explains the rumors of there being demons in the Realmente están falando, non estou nin lendo que carallo poñen. Hombre, miña amiga. deal with them. I shall relish the opportunity to wield my claws. Ai, só íamos un chisco máis isto. Hey, if there's anything you need, This is someone you've met before? I'm a blacksmith. My aim's to become a master. And what business? Although this is a far from ideal place if you want to where my allies are. Well, thank you kind once I'm finished up here. Hey, another day, another copper. If there's anything you need, let me know. 135. No, sei que é un pouco mellores The tamén. might of Sun Jian shall be made known to all. Ataque de espíritu 22. Ui. Este agora mesmo ten 135, esta ten 160, pero prefiro levar esta. Ahí. Incrustar. A ver. Armadura. Vamos otra vez a revisar. A ver o inventario. Equipo. Casco. 60. Non mellora. Non mellora. Isto se mellora. Non mellora, non mellora, non mellora, non mellora, non mellora, non mellora. Xa moito. Vale. Bueno, merece a pena.
Sube moito. Non mellora. Sube moito. Non mellora, non mellora, non mellora. Sube moito. Non mellora. Sube moito, sube moito. Vale. Teño que vender cousas por teño demasiada merda aquí. Sube moito. Sube moito. É que non, xa me poño en 60 demasiado. 63. Vale. E accesorios non teño nada novo, non? Vou poñer obtención de puntos de moral, obtención de ki auténtico, durabilidade. Ese gano de espírito, distancia, resistencia a pedra. Eu falo de pedra e sempre me lembro de Serlag. Como se chama agora? Puja. Hey, Voy a empezar a another vender day, another merda. copper. If there's anything you need, let me know. Vendemos todo. A Roñala. Isto tamén o vendemos. Este non o podo vender. Bueno, pois o almacén. Isto vendo que teño 2. Isto vendo porque teño melloría. Si, vendemos. Vendemos. Vale. Vale, en principio ya está. Mercar. Vale, a ver, melloramos. Isto non podo melloralo. Vamos a mellorar isto. Vale. Armadura. Ahí. Vale. Esa está. There's something I want to look into. Keep on going. I'll catch up later. Ok. Hostia, no me matei. This being their headquarters, the troops here are the best they've got. These rebels genuinely believe the lies spewed by Tiki, Sun tiki, Shao tiki, were tiki, right. tiki. And so I expect they'll fight to the last man. Tiki, 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 tiki. Non sei, o mellor son un chisco. Commander
más lento, ¿no? ordered by the court to capture this fort. But with no reinforcements, we were having trouble thinking of a strategy. Síntome un chisco máis lento. Non sei se é cousa da arma ou de que. O mellor que levo agora máis. Non sei, pero síntome máis lento. Hostia. Aggression does not constitute valor. Stand aside. O sea, como que ataca máis lento fulano. Hostias. Fora. I know someone who's been face to face with death when I Vale. Imagino que agora a cousa é por aí. Así que vamos a explorar a ver que hai por acolá. Será que a cimitarra estou máis lento? Hostia, claro que vendín a outro, me cago en diola. Vale, pois agora anda que quera. Teño que seguir con ela. Vendín o sable. Me cago en diola. There looks to have been especially fierce fighting here. This is their front line of defense. If we're not careful here, Hostias. things could turn ugly. Por aí non pode ser. Ou se é por aí. Ui. Se é por aí. Teño que pasar deses fulanos, porque... All right, let's get this done. Sácame uns cantos niveles para poder vencelos tan fácilmente. Vale. Tiki, 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 tiki. Claro, agora nas merdas esas podo cambiar a esta e poñer o dragón en vez de o... E non sei, antes de unha hostia desas os mataba. Non sei por que agora non. Boas, Frede. Chegas tarde xa para ver a pelexa contra vos.
¿Será que...? Ah, mira por aquí. Tenía sentido que fuera por aquí. A ver. Preparación de batalla. Configurar bestas. Invoca su cuñón para restaurar los pesos de tus aliados, luego fortalecer a los aliados que te rodean. Es decir, que esto único que falle... Resucitar a los aliados, ¿oh? Bueno, vamos a probarlo. Vale. Astronite, Fuchs vengado. Vale. Au. Fuera. Tiki 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 tiki. Demasiado tiki 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 tiki. Piri 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 piri. Tiki 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 tiki. Demasiado tiki 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 tiki. Au. Vale. Vamos. Fuera. Fuera. A ver, pero ¿quieres morrer un carallo de una vez? Pesado de sus huevos. Joder. Coñazo de tipo. Hostia, que faltaba.
Que? Falta alguén máis? Vamos a subir nivel. Que boa finde. Pero, tes algún plan interesante ou que? Menos 20. Spoils of this fight are yours. Do as you wish with them. Ah, bueno, xa está morto. A ver. Cando carallo. Mochazo. Voto de menos ter... Ah, sí que teño flechas. A ti. A ti. Joder, fallé. Ata parte que sí o que fago, por falar. Fora. Y sí. Vale. Teño... Deronme un fresquiño máis destos. Clásicos de guerra. Non sei que carallo isto. Accesorios? No. Objetos clave. Merda, non quería facer iso. Non me deron un fragmento destos de... Pois aí, cano. Pensei que sí, pero non. Vale. A ver. Aí non podo chegar, non? No, aí non podo chegar. Au. Que che ensino como se fai, home. Estou bastante orgulloso do que acaba de acontecer, realmente. Vale. Hombre.
Sigue así por ahí. Sigue así por ahí arriba. Ni pajolera idea de cómo carallo llegar hasta ahí. Ata ahí un chimpo non chego. Vale. A mí dame que me están forzando a ir por aquí. Reckless aggression does not constitute valor. Stand aside. Reckless aggression does not constitute valor. Stand aside. Pues menos mal. Vale, por aquí. Hostia. Vale. Wait. Look carefully and you should find something around here. ¿Y eso significa que hay algo importante por aquí? Escrito base doble porque te tenía abierto dos pestañas. ¿Qué querías, doble ración de mozo o qué? Son muy tomos, Vale. Ah, mira, tallo. Vale. Pillo de puta. Putos bechos a mí. It'll take more than that to slay a tiger. I had a moment of weakness. ¿En serio? The Yellow Turbans have plunged the land into yet deeper turmoil. We soldiers now have these fiendish demons to contend with. And meanwhile, those we fight to protect are suffering unimaginably. Está. Vale. Tiki, 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 tiki. Ahí, recogiendo merdiñas. Ah, mira onde estou. Pero todavía non son suficientemente poderoso como para poder enfrentarme a iso. Tacatá, tacatá, tacatá.
Vale, para aí non, porque aí está o becho. Así que vamos ver que hai por aquí. Ah. Digo, non vou ir por ali porque hai un becho. E hai un puto tigre destos chungos. Fora. Ui, que non teño... Foi un pequeno fallo de cálculo. Que non tiña aberta... O sea, que non tiña máis curas. Ui, este non o collen antes. Tiki. Fuera. Tiki. Aquí están os putos bechos. Que básicamente os uso para subir un chisco de nivel. Vale. Vale. E agora xa debían ter menos fortaleza os bechos. Onde está o carallo? Aí está. Carallo do tigre ese. Pesado los huevos. No me estoy mirando nada.
Pero me cago en tu putísima madre. Ok. Dei que pusquis, dei que foron. Eu tamén vou disar agora un chisquiño. Alright, let's get this done. Vou a reventar agora o puto tigre ese, esa por cuestión de principios morais. Aquí non había un fulano, aí está. Revento o puto tigre ese. Esa o deixo aquí. Campeón. ¿Qué campeón? Este. Bora. Vale. A ver. Bora. Pero... Non estou mirando nada ahora mesmo. ¿El tigre? Ahí está. Pero, ¿quieres morrer dunha puta vez? Tigre, dos huevos. Bueno, sí, o que faltaba agora. Vamos para arriba. Tiki, 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 tiki. A 7 eso. Joder, bueno, en verdad.
outro puto tigre. Pero por qué non? Stand aside. Me cago en Dios, que estaba case morto. Non pode estar máis estudantes porque che peta o procesador. Vamos a deixar xa por aquí. Que se me dé un chisco a cabeza. E son as 12 xustos, así que maravilloso. Vale, xa sabedes. Oh shit. Here we go again. Vale, desculpade. Mañá ás 11 temos a Pocholeria. En principio que está programado para a semana que ven, pois de luns a venres ás 10 tedesme aquí xogando a Bulón, a ver se facemos algo con el. Así que xa sabedes, mañá ás 10 da mañá, perdón, ás 11 da mañá estamos na Pocholeria e despois a semana que ven, pois continuamos aquí xogando todos xuntiños. Lembrade que agora temos un Discord, se queredes iso falar con nós ou estar pendentes dos horarios ou dos cambios ou dos horarios, etcétera, etcétera. Ali tedes toda a información. As 10 vengo a Pocholeria. Lembrade tamén que tedes iso, Patreon se queredes apoiarnos. E iso, graciñas de novos Patreons a Fala e a Morcego polo apoio. E iso, vémonos mañá ás 11. Así que, sede felices, portados ben, e esas cousas que se din. Teika.